aduko na ikanisa lo butete sambo a PRM negia unito kari lukumini areito manaka nyango nesi abuo guo adokete na koring bim na ade tiono no ikotoma aduk kotupite tai monyo na ikrista yono kanwe kada la wabawoi kabatin kanoda waibubu ikino adukete na kai kanisa MP Opolot nesi etajo kai gang kanisa keda abati na kaisare ikan ikopari abati ninu neja Kristayo noluda apola yalama koto moreti nikech Opolot nesa balebe ai gangit adukyo na ikanisan nesi adiope koto mana isumu netanu abunye si isumu nikasia kakia pakyo nwe campaign wailo aiduki ikanisan ibuna taman kwa pite otoreso pedongo lolana abulereke da batina kaisare no kai sasa pedo na ikona yi angeta kini oke kanisa Kristayon kesida lem epol ayalongong nede dumakinete abatin wibubu kinete kanisa konyedo kwa na kwa dum na tarikesi abatin echamunitosi ebe bunikwa na dukono kanisa kechangeta kinatipe agangata na gion rapesi kine foundation elo monete anejai honorable Opolot Freddy oma mubere rauna MP eto joko lo baya na bati na kaisare anokani ni jeni ado sobonebe adawe kanisa ngeta kini ido ilipi do sobonebe deke lo boya gange sa rabet irikana kido ngwetu pana kinete da yala mango nubere honorable ayangun agangat ni tianen angara kina so angaidu kuna nyo ni kanisa kose loko da som swet na kanisa elusai loko de lusngare sa chamto mbon be kanisa ngoni biduki pere bwoko na peta Itunga kwa tatu kora shalamikin o kiro la PRM agangat na Itunga lojo kotao la pedo si ai gang isoto mo kanisa na gela loko bukani jaduk Covenant Honorable Opolot Freddy lo ina kilolo so abatin akaisara lo kany anwaga ngakini arapa kine togo lo butete PRM Kimat Raymond Malinga atupito na director loko PRM Bishop Beseleri Idakun nyezda ninge ngare no koluchieda arokorinu isomai MP Fred Opolot utare le bitunga kabera tunga le jasi kwa aluka dupita wanye kasalo le meja erailo mame bitalo matomada konye male deke anuka Fred de soma tulmasha deke lo jana kini ingara ke edara Fred serenge Fred do ale par kam jase ngar hulu cheda o puko sa konye ke daki anyene be e kanisa ngese susu eta petai na kayana kanwaja kunikoto mobakor Opolot nesabui ini ngare no kolo kanisa aimori kikini keda ngare no kolo apugana doke na anu egelegela Aisisianakin Itunga ajo kishon waimono ka aina petan wapolon wapugani nu egelegela ngarakisi atekereno pia ikristono PRM anyu nebe jawne tekesi disiriginilu ebuneta wa yala mikini noi akalo na ekusa elep yesa moro akiro kwano Kanuka TV East Alexander Makeyo Kori Ko Serere District